Припинок. Центральная городская больница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Стафеєва. Припинок. Стафеєва. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Дом ветеранів. Припинок. Дом ветеранів. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Ліцей. Припинок. Ліцей. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Усходня. Припинок. Усходня. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гаврилова. Припинок. Гаврилова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Ленінградська. Припинок. Ленінградська. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Стадіон Будаўнік. Припинок. Стадіон Будаўнік. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Пожарне депо. Припинок. Пожарне депо. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Автошкола. Припинок. Автошкола. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Рамбиттехніка. Припинок. Рамбиттехніка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Панчошний комбінат. Припинок. Панчошний комбінат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Дивани Бреста. Припинок. Дивани Бреста. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Медицинский центр Ладе. Припинок. Медицинский центр Ладе. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Центр молодежной творчости. Автобус рухается по маршруту номер 31. Припинок. Центр молодежной творчости. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Зеленая. Припинок. Зеленая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Опра. Припинок. Опра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Проспект Машерова. Припинок. Проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – ЦУМ. Припинок. ЦУМ. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Леніна. Припинок. Леніна.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – сквер Іконнікава. Припинок. Сквер Іконнікава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – плошча Леніна. Припинок. Плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – парк 1 мая. Припинок. Парк 1 мая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – маставая. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – брэсцкіх дывізій. Припинок. Брэсцкіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – аэродромная, паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. аэродромная, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Вулица Юбилейная. Припинок. Вулица Юбилейная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – завод «Бытавая хімія». Припинок. Завод «Бытавая хімія». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – магазин прадтавары. Припинок. Магазин прадтавары. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Дуброўка. Припинок. Дуброўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Знештранс. Припинок. Знештранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Инкофуд, Припинок. Инкофуд, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Кацінбор. Припинок. Кацінбор. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Кацінбор. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Кацінбор. Канцавы прыпынак.